अहानबद मरुब पाउदा हिलर बु मिहातपनि हाइन मरार सेरिबसी सेमजिन साजनबनि असेंब मिहात पुथोपियो हाइना हिलर की मपान फोंदोखरे अमदि संगा खिब कुइद्रिबा जेनेम्स की एडमिनिस्ट्रेटिव अमदि फैकल्टी ब्लॉक नोंग यूरे खुरुमजरी ISTV की मणिपुरी पाव मियंग ताबिर सिंगबु तराम उसरे अजिक पाव संदोन पिजरी हिलर गु मिहातपनि हाइन मरार सेरिबसी सेमजिन साजनबनि असेंब मिहात पुथोपियो हाइना हिलर की मपा खोंबा तामम इबोमचाना ngasi Manipur Press Club ta pangtokpa paumi sing unabada phongdokre magna makhatan haikibada lakipyari amadi machanupi meneka hatkib thodok mari mahaki machanupa hilar ga mari leiranba asi yaninde ibomchana makhatana haikibada nong yamna kanna taba numit aduda karigumba mahaki machana mihatpa oiramlabadi masa pumba chotpada natana masada I mari kharadi taifam thoki thodok thopam dagi police na phangkiba thang tok amadi faklang da taiba I tairaba khusa singi fingerprint ki report ngasi fawba putoktana thamle leikidrabi meneka amadi mama lakipyari gi yumda loiba hui asi mioi amatana get lalaga chatpada yamna khongba huini thogok thokiba numit aduda aduk tamthiba hui adu numit aduda yumno nama singna hui khongbagi makhol takidabagi maram karigino leikidrabi ki makhot taparam basam adu asangba samni haina police na phongdokrabani हिलर दी मतम पुनमक्ता समतेन कक्प मियोइनी पुलिस ता फंखिबा समदुगी चपचाब रिपोर्ट मियाम द खंगदबनी थौदोक थोप निमित अदुदा हिलर दी ममानब नौबिचागा थबक अमा चमिननबगी थौरंग तौदुना लैब मतमनी नौबिचाना मफी सेलिंगदा महागना हाना थोरम लगे हाइना लंबी पिकपदगी मनिंग हंदुना गाड़ी थौदोखी चौरागना नुमथिल पुंग अहुम मखाइरोम ताब मतमदनी हाइखी हाइरो मतमसिदा लैखिद्रबी लखिपारी की मपुरेबा एस तोमना मसागी गेट ममांगदा गाड़ी की होरोन खोंगबा उखी हाइरी नौबिचाना थोरपदा हिलर दी गाड़ी मनम चुरुप थक्तुना लयमखी हाइरी फिर मसिदा मियाम अमदी पालिबा सरकार सिना अचुंबा मिहा पुथोपियो हाइना हिलर की अपोकपा इबोमचाना अपील तौके नोंजोब कना ताबनी मसा जोतना करम नमीदो हालेबनो सिनी वकने थमजेनिसे अदु मदक्ता आगी इसा से मसा याम तेन कपकनेबा दिस असीबगी मुक्ता पाए मुखुर असी असम दी असांग मनेबा अदुना अखोने मीडियादा सरकार असिना अखोई कना लेजदबा लाइरबा मिसन संग लेजबा अखोइबो विक्टिमाइज तोबिबासे चुमिब्रा लालिब्रा हाइसे मीडियाना समाजदा प्रजासदा अमुतन खंगन मिदबगिदमुक्ता आइना ngasibu मीडिया की इस्टिनिया सुंगु कौजबनी मणिपुर की अमत ngairaba मेडिकल कॉलेज जेनिम्स की संगाखिबा थाक तरुपलोमदा ngairiba एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फैकल्टी ब्लॉक क्वालिटी कंट्रोल तौदबदगी नोंग यूरे हदक नोंग चुगिबा अदुदा बिल्डिंग असिगी ए ब्लॉक मनुंग इसिंग युसिलपदगी स्टाफ सिंग अवाब कया मायुनखी संगाब कुइद्रिबा बिल्डिंग असिगी वागी सरुक अयाब नोंग युगदगी का मनुंग इसिंग चंगलतुना ऑफिस की थबक थवम सिंगदा चाउना कायबा पीरे बिल्डिंग असिगी फर्स्ट फ्लोर दा लेरिबा लाइब्रेरी असिसु नोंग युगदगी का मनुंग दा इसिंग चंगलतुना महिरो सिंगना लाइक पाबदा खुदोंचादबा कया मायुनरी नुमिदांग दा नोंग चुबा मतमदा लाइक कया इसिंग चोसिलक्पा फावबा यावख्रे हारी हौजिक ओइरक्लिबा बिल्डिंग असिगी फिबम येंगलगा नोंग युबा मफम सिंग नोंगना सेमसिन साजिनबगी थबक kana sathrakli nong yubadagi wal ising chentharakpa mafam sing miyam da khangandanaba rang tesinbagi thabak chathakre nong yurapadagi ising chentopam leitaduna mafam kharada tile tukaidana ising chingthopagi thabaksu sathari amaromda PWD gi mari leinaba engineer amana phongdropada ka manungda nong changlakliba asi sat ki sarukta nong yubanate joining portion singda nong yuba yawbadagini wangda chap manana sagadaba building asigi chap chaba senpham leitabana ane mawang nine hojik sab loidana leiriba asina joining portion singda nong kana chuba matamda nong yusilapani hari hojik mumbai diki material chenduna nong yusilakli bamfam sing mention bagi thabak chathari hari panbayai haiba building asi english ngani ga mapan english ngani ga ta dagi simplex company na saba hokibani simplex company na thabak shuba hom laba matumda matam adugi sarkar na PWD gi makhada special contractor khara da thabak shon kibani hari building asi mamang da chief minister oramba okram ibobina english ngani ga tara troki november gi tang kuncha da sanga kibani sanga bagi thamadu da matam adugi deputy chief minister oramba kaikhangam works minister KSS Biren amadi health minister DK Koranthang
MLA LG Bijoy amadi hauzik JNM ki director oriba Professor Deven Raisam susau yakibani matamaduda Chief Minister oikiba Okram Ibobina Thormaduda state asigi sel tungi fimam phatrabasu health sector amadi power sector asi miyamgi yamna maru oiba ama oibana mafung phan ahong purokna bahonagani phongdokibani Kangpopi district ki manung channa leiba modbung amadi pukhau anigi lonabada leiba pukhau valley bridge asi handak ising isawna chenthakibdagi chatpa yadre hari masina maram oduna khul nipurom lambi foundaba ngamdre athuba matamda sarkarna miying changbiyu haina modbung area women union na phongdokli haiba valley bridge asi english ingani ga tara manga da chatpa yadabdagi lamdam madongi miyamna uwa sisinaduna semjillaga chanaduna lakhibani Manipur Sarkar athuba matamda thong asi semjindrabadi makhal makha kiyagi khongjing sansilagani haina phongdorkle ki modbung pukhaw road thung tekhi basi akhoi mayam na su jengure aduga public mayam gi awaba adumna leiriba lo ubaya daba insang na pi puthok pusin ga ya daba aduga school ka ba mayam da su apan mayam pi raba khudong cha daba mayam se yeng siluraga akhoi su ramna nuaite aduna government gi side da thuba matam da sis thong se semdok piro natata ready masida bon gumba su khoina bon mayam su tawrakani ISTV ki network ki channel kharagi system upgrade tawgadaba maram oiduna ngasi namidang pung tara gi paw loiraba matungda channel khara pungani rom mutkani hairi channel sing adudi ISTV 1 ISTV 2 ISTV plus ISTV music ISTV sangai ISTV siroi amadi ISTV nongin channel yauna network asina samdokliba channel singni khudong chadaba sigi damak waro bidana network asina khangalakli haji paw gi marakta natemba breng tang nominasi Hakchangi labor sorakpadagi producing aktaba hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidamakt amatta ngaraba upaidi jolib syrup amasung jolib capsule gu changlini sinabiyo Irudio Coaching Institute, Kasampa Tomlekai behind Baigo Hotel. Admission opens for 5 months CBSE Foundation course for class 11 science. Date of commencement 15th June. Timing 4:45 to 7:30 p.m. For details, please contact Office of the Irudio Coaching Institute, Kasampa Tomlekai behind Baigo Hotel. Contact number 8131025634. Saiji TMT Barasi latest German technology season aduna state of art factory Guwahati na puthok chabani masigi Barasi han basundokpa product oibana calling zade taken day mapambil kali amadi amaga hajin beheli masi ayamba achauba government agency singna approve tawrba makhalgi TMT bar ni Saiji TMT bar Delicious cookies from Likla Bakery. Heart operation lising tara mangagi mathakta pangthokraba world class heart transplant surgeon Dr. Ajay Kolna Sky Hospital Rims Road Infalda open heart surgery bypass surgery amasung makhal makhagi heart operation Sky Hospital da pangthokcharagani agangi di OT amasung hospital charge free oigani loinana Dr. Ajay Kol gi heart surgical OPD gi khudong chaba leijagani akupa marol gi damak Sky Hospital gi reception da tanabi break matung da taramung sari makataba pogda mayang imphal kaithel gi lambi ahum leibagi manumda konchak rom thangbada leiriba kaithel champham gi lambi da sulap sanana ba thawang toriba asi athuba matamda hongdokota bani haina kaithel changba lambi kanbaluk ki convener M Gonindrona ngasi mayang imphal konchak ki khuman multipurpose hall da pawi singa unabda hongdokre miyam gi khwaidigi maru ba lambi thingjilaga sulap sanana ba thawang torokli basi miyam gi apa magi mayoktani sulap asi mamangda english ngani ga tara tarukta sanana ba thawang tawambadagi
मतम मदुगी महूत मिनिस्टर अमदी महूत डायरेक्टर ग उनदुना वारी सानबदा मियाम की अवाब लेगदब अदु खनलगा सुलाब सागनी तोरंबा अदु तोखरबनी हौजिक अमु नौना सागलिबा सुलाब असि अतुबु मतमदा साब तोक्त्रबदी मयाई लंबी मतम कतना बंद कौबग लोइनना मखल मखा कियागी खोंगिंग संसिलगनी हाइखि ngasidagiना नुमित हुमनीगी मनुंगदा मोइना तक्थोबो कोमसु फुंजनबियु माजे फुंजनद्रगदी अकोइन मतम पिजरिबा अकोइ दुराइसल अमा अकोइ थमजरबे मतमसिदा काइमा लंबी से काइमा फुनबिद्रगदी ngasiदे हुमनीगी मतुंगदगदी अकोइन अकनबा पाब्लिकनासु फुंजलनी लंबी अदुग मिलिसाल पॉलिटिकल ऑफिस अकोइ सोलंजनगनी अदुग मया लंबी बन मतम कतना बंद तौरकनी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मरी लेना थौबाल सेक्पी खोंगांखोंग लेबा CELTI स्कूल की स्टाफ सिंह अमदी मेरोई सिंह नंगसी थौबाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की कैंपस की अकोइबदा लम तु सिंगतोपग लोइनना उ चरा कया थाखरे स्कूल असि की फाउंडर प्रिंसिपल AK संजोइना फोंगरोपदा मालेम की काइथरकलीबा अइंगासा की खलसी ngang थमना बहोनबदा मेरोई सिंगिसु चावबा थोंदांग ले हाइबदु खंगन मथौक ताइ हाइखि मसी अखोई की मरुपनी अखोई की थवाइनी मसी अखोई कंदब यादे हाइदना अखोई नंगसी थवल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल परी मरु ओरिबा अखोई की थवाइ कन पमरो मसीदा अखोई लु नाना अमदी मफम सिदा अखोई वा होगुना ऑक्सीजन बा काइन फंगंदना हक्सांग फन लाइनंग की तमाम प्रेगनेंसी सोशल सर्विस असि बयांगांग सिंग अमदी सेल्टी की स्टाफ अमदी सेल्टी की सैनिटाइजर अमदी कमिटी मेंबर्स सिंग लोइना अखोई सोशल सर्विस असि मफम सिदा पांगथोक जबनी मोरेद सिनमिनुपी अमबु हाटखिबदु MPP चनुरा मरुप अमदी यूथ फ्रंट यामना कन यानिंगदब अमदी नुवाइतब फोंदोकले सिनमिनुपी अमदा खुद थाबा हाइबसी पांगदबगी थवंगनी मियाद असिगी लंगला लंजिन खंगलब फावबदा लेंगांगना थवइदना लेथोप चुमदे मियाद असिदा चेनब सिंह भारत लामीगी कैंपसता लेरे हाइबा खंगलबनी मियाद प अमबु सगतुना भारत लामीगी कैंप थमलबनीना हाइरिबा कैंप असि अथुब मतमदा लोकथोक्त्रबदी मणिपुर सरकार का माने हाइना लौगदबई गमलोय हाइरि मियाम की अचौब इरांग थोक्ट्रिङैदा मियाद प पुथोक्तुना दंदी पियु मियाम की इहो होरक्लबदी मणिपुर पीपल्स पार्टी चनुरा मरुप अमसुंग यूथ फ्रंट थवाई हक्सांग यावना जनरल स्ट्राइक चथनबा सेम सादन लेरे हाइकी हजिक अमुक्तंगसु पावगनथन अतिम प्रॉब्लम लौजरी Zone di Tatis College di Mama cuma pun kuning jam mana yo cuma ngaroi pista salabni na adu cuma takta superlink footing yo offer me amun piri sidi tas electric rang no sin bagum na yo tisin ya dudi sanagi mo yang na sin ba yan Bhai Gurudas Group of Institutions Sangrur Punjab na students ko dingma ki imagination ki path discover tawbogi mathakta knowledge ki importance matik chan apiri ba mafam ni education piba khatang natna hayengi yumbiro putokwa institute ni Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through sailing stones, pure, clean and healthy water. India की अहानबा नेशनल अवार्डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न पीबा सिल्वर ड्यू मखल सुन लेजरे हाफ लीटर 750 ml 1 liter 2 liter 5 liter and 20 liter jar as an distributor amadi akupa marol loktak industrial state takiel da contact to view Vinasya Coaching Center, the best and only trusted coaching center in Imphal. Admission opens for 12 foundation course for class 6 to 10. Class starts on 22nd June 2017. Our toppers are first position Priyanka Morangtem, third position Saha Minas, fourth Rosaria Thonausam and Kushi Kumalambam, sixth position Michael Atom, 20th Katyutabam Hine Devi and 24th Jasmine Hedison. Hurry limited seats. Hello doctor, I
ISTV ने सगोल सेन खुदी नुमिदांग वायरम पुंग तरुक ताब मतम न संदुक चबा लाइव फोनिंग प्रोग्राम लालिबा तांग निपान सगोल सेन निमित्त डॉक्टर टी विलासिनी देवी MD ऑप्स एंड गायनोकोलॉजी असिना गेस्ट डॉक्टर ओबी टॉपिक न नुपी ना ngang मिरोन बद थेंगनाबो खुदोंग की बसिंग हाइबा असिनी अदोम कॉल तो बिरकदा बाय फोन नंबर 2442336 ब्रेक की मतुंग दमुका नता मुसरी ब्लॉसम स्कूल नंगरांग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे गमरी लेना एसे पेंटिंग अमदी ड्राइंग कंपटीशन पांगथोखरे महरो सिंगना ची की खाउ साधना क्वाकेथल अमसुंग लांगजिंग की अकोइबदा लेबा दुकान सिंग द यंथोखी स्कूल की अकोइबदा उचरा क्यासु थाकी हजिलो सिलपद मरोइबा पाम कना पिजरी हिलर भूमि हात बनी हाइना मरासी बसी सेमजिन साजिन बनी असिंग बमी हातो पुथोपियो हाइना हिलर की मपान फोंगदोखरे अमदी संगा खिबा कुइद्रिबा जेनेम्स की एडमिनिस्ट्रेटिव अमदी फैकल्टी ब्लॉक नोंग यूरे हजु फावी ओइनदी ISTV न पिजबा मणिपुरी पाव मता असिदा लुसिनजरी मियेंग ताबिउ सिंगबु अमुकना खुरुमजरी